Kajing ikut ke bakan san jong kewe ke jingkieng ke badan apa kasinong Shanghara. Wa penyeso ya ka Southwest Kasar District but Eastern West Kasar District anyang kasinong nong senri. Kalapan kendit kia yagi BOR District jong ka Southwest Kasar District. Mal bakan ke jingkieng kala dukot akapol baka wicket rock ka baket narod. Kadang ya ina ke jingkieng bat tran kel hablang batrok bat narod. Bakan kot bakatat ke jingkieng. Kini kejengja kerapan kendit di BOR jong ka Southwest Kasar District akaba menim-menim dikasih kita penjari dekat section 1434 CrPC akaba mana yike truk makin ket palat jika kendai ton lagi arpesan TYLLI ki jingking kini dibanyak apo Southwest Kasar District kadau kalong bagi ki jingking kira tron bat ki balasun basna di dia wadon di usna lagi tau bilat kini ki jingking kembala banji yang ni kilog kita nak po cakram rani court road Hakati tengah kawalan perasaan separuh kilometer. Kini kita jingkieng kibadan apa Southwest Kasar District akabal airu ya kati tengah baik kajing hek yang jong kini kita jingkieng. Kibakan top bro nak surok ke bayar nak mau pelang balad ke makat mas kola road hakabagadan jingkieng kibayai. Nalau jikiwa pekemju nalau jikiwa duit. Nang tak kedan ru jingkieng ki bayai lembaga serok napo radikor channel kita nang nak serok meh sekolah support daring gri ke bahab support di bentajo ke West Kasar District nang nak po serok nong jeri nong kulang nong kulang mau road akabagidan light TYLLI ki jingkieng bat kumjuru narang thong sarang jadong ngon rau road section 144 CrPC kala trekam ngadu papan mereka akabala khang persya ki keliban ket palat dia kakandai ton